Umaragobo muya mwancho murigiria KISII FM digital chenga kichinde na indena kwariganiria SMS ite Amang'Ana Amayia sinchira yogo ikeranu chinse 12 cyabo no maragoba iretera nengoro kwa purity Nyangweso ritangani ngonyoringa na bogotonyora gwetere mitandao yonsi pe social media KISII FM 94.1 gatari na kwariganiria SMS ite Amang'Ana Amayia umaragobo bono ngamo norobotiro gwichania bwa 714 basiria magimabo kubatakana no mubasokano gwepara asensemo ya Nakuru kogenda Naivasha mubasokano yoyo watrania ebasi ya Pwani University negariemo ya matatu numero mwazi melo mojwan Kenya coalition umuskere Odinga negara maandamano imeumocho Nairobi chenga kibega babatani babo mubo imeye county ya KISII babe kwa biara chenga kicha maandamano ayo mwancho murigiria bono na kwariganirie kabiri cyo gwikomwerio ngomanya ya mona yanda mange asenchira yo gwikeranu abantu 14 nibo mugasogweri tukera rero basiria magimabo kubatekana no mubasokano mubebe para asepara ya Nakuru kogenda Naivasha mubasokano yo nigo oje gwatrania ebasi ya Pwani University negari ya matatu ekobogoria abantu 14 eyari kurwachi semo cha Nakuru kogenda Nairobi nigo tomanyugwa buna ebasi yo ya Pwani University no yabugoretia abantu ange 30 egati abo aborokigwa n'abarimu abari kurwachi semo cha Nairobi kogenda Nakuru asa mashindano yechigosori umukomanda w'abanyanyimbo ase sub county ya Naivasha okurwa Samuel Waweru nigene kebuna egati 14 abo basire magimabo abande babo nigo bari ngaborokigwa be University ya Pwani University bari banyora chinkoma nigo bamnyokigwa ase nyagetari sub county ya Naivasha abase bono bagendrete konyora obogwenia kumenya haje gurire ndani akagutaikia akagutana mukenya wakihaha ngari kano wabe na fiala mo majigira waangalie system hii system ya brakes because wazile system inakaa pale wanga inaenda tu ikini inakuwa na ile kaa umuraibo bomo bwazimio lo moja one Kenya coalition umuskere Odinga nigoli tukwera rero ara ukurubekana imeumocho Nairobi abase bagendera ko yemochie serikali kubatakana no gokonga kubugima imeyensi ya Kenya kagukwana chinsemo cha imara daima imemuchiyo Nairobi umusikira ila nigatabira unatebali guche gwanchirana uburaibuge kuba imeyensi ya Kenya abase begasingirira gotebabuna aba Kenya nigo bayiri chinguru ne katiba yensi ya Kenya nigo boigo umusikira ila atabiruna nigo barachiko gendera kurubekana goikachinga ki serikali rabege kumurikira magani yabo anene monogo keya magoriye binto aho buna bono chindagira echi aba Kenya baganiti mono Hata wakifanya nini? Wakati maaskari milioni 1 Kenya iko ngumu zaidi. Nguvu ya sasa ni wananchi. Si wananchi mnaenda mkono Azimio. Azimio imesema gharama maisha ishuke chini, bei ya bidhaa muhimu ishuke chini, bei ya unga irudi chini, mafuta ya kupika irudi chini, petroli irudi chini, dizeli irudi chini, sukari irudi chini, stima irudi chini, kodi ya nyumba irudi chini, karo ya shule irudi chini. Mnaunga mkono? Pili, tumesema tunataka 7 ifunguliwe. Ndio
mkono. Naunga mkono. Naunga mkono. Tatu, tumesema tume ya uchaguzi iunde pamoja na Azimio, na wale wanachama Terera na wengine warudishwe kwa kazi. Alafu tumemwambia Bwana Ruto, wacha vyama, wacha Azimio, hapana nunua wajumbe wa Azimio, walichaguliwa na Azimio, wabaki kwa Azimio. Kama wanataka kutoka, warudi kwa wananchi, wachaguliwe upya. Na ime kaunti ya Siaya ababatani wabo mu Azimio la Umoja wa Kenya Coalition abakurukurubekana ritukuria rero nigo bakorera gusamba cyobisi cyekema KUDA ime kaunti ya Siaya mwanchu murigireria ayabego nigagocha chingaki obo mu Azimio la Umoja wa Kenya Coalition anene muno muraibu bo mu bo musikirela Odinga asingerere gote babona barabuni go bagokora maandamano yo murembe na kuboria ababatani baye okurukurubekana ko murembe. Ne serikali ye kaunti ya Homa Bay niko bono yachakirie okorosi wa kwegetuo gyo komurikire mibasokano na kubakonya balia abakobaterani wa simi basokano aho asenya gitari ya Homa Bay Teaching and Referral Hospital mugavana gwe kaunti yo ya Homa Bay Musubati Gladys Wanga nigane kiribuna tishilingi milioni 12 nigo chigo tume kwa korosia egetuo ekyo ekibano kira chikoba egoroba ya marongo 5 gochiko bakonya bamenyi be kaunti ya baganeti obokonyi nigo boigo Musubati Gladys Wanga ayine kiribuna serikali yaje niye kumurikira muno ogosiro bachene me county yo irinde ko nikyo bokorera ubiya gochia saba menyi be county yo. Is this the accident and emergency? And we said no, this is a place where we want to move our outpatient department so that we can now embark on construction of an accident and emergency center. The accident and emergency center that is going to come here, how many? 5. Yeah, is a 5-story building that is going to be the face of Homa Bay County Teaching and Referral Hospital. Within the next 18 months, we will be back here in October next year to open, God willing, and God giving us life, this accident and emergency center for Homa Bay County Teaching and Referral Hospital. We have in the budget, this budget and the coming budget, about 200 million shillings, which we will use for purposes of this accident and emergency center. And our priority as a county, we have decided, is to improve our health care. We will improve this hospital, the Homa Bay County Teaching and Referral Hospital. Dr. Mulwa, one of the discussions we had with the Cabinet Secretary was elevation of this hospital to a level 5 facility. And we have had Dr. Kioko, I think, and his team. They have come here, they are doing assessments. We are continuing to improve. We are on a continuous improvement mode until the time that we will satisfy the requirements for a level 5 facility so that we can have this facility as a level 5 facility. Another big priority that we have after the accident and emergency is going to be a mother and child hospital. Because right now, since we came here, the pediatric ward has now, Sister Carol, there are 3 times the number that is supposed to be there. Even the maternity is not sufficient. So we want to have a mother and child so that we can do that. We are also in the process of putting up a new mortuary. So we are putting a funeral parlor so that we can have a decent place to have our loved ones. Mwancho murigereria chinga kyobo mu Azimio la Umoja wa Kenya Coalition wagenderio kurubekana se chinsemo au chinse ya Kenya ritukura rero
agwatani bobo mubu ime yomuchi obosongo nigona barabo bakoro korobekana okugwa korera abantu babere kubekwa byara n'abanyanyimbo babeire bakubeka oburindi ime yomuchi obosongo county ya KISII kore mambya yeritukera rero nigo babarutera bari batema korobekana etiagas ya irinde kubaseberekania sekorende bakorera kongusana n'abantu barege korobekana n'abantu babere babekwa byara robot ronyora senchira yobwekirano. Tuandamane tu na amani pole pole. Hivyo ndio itakuwa raha yetu. Waliuza matiagas. Isikia. Ya wakisema tu. Wale jamaa wamefanya. Kazi huyo mwenye wana. Elieta ngoro kumumanyi numukachi obosongo amandamana abantu babugata arenge yo morembe so abantu bachegia abantu n'abasigari abasigari nabo baswa kuruta kidia gasi bantu batabugata Amang'Ana gaiga kapto tuwabugata mandamano ari no morembe ntuwabugata shida na muntu na gento ngeyo giasarikira negento tugusaba Prime Minister Raila aokoe Kenya ekina kitotagete ntotagete bintu binde Amang'Ana amanyinga guseki ne serikali yetu omorembe twandamane asa maandamano yo morembe. Umwalimu munene w'esukuru y'oboroso ye boarding yari ya ng'ombe egotoka imeye wodi ya Esise borabu imeye county ya KISII umusubati Isabella Komenda nigabe kwa byara omugasubwiri tukora rero irinde gukigokonya subutuki magega y'omoroki wa grade 4 asesukuru yo wakwe biranya byetanitiye emyeyemo na gutegerwa kingoma kimbe muno nigagocha kinga kibega abanyanyimbo bagendrete ko murigia omwalimu okurukwa Jackson Maracha uyo kagire ko mwako omworoki gwo yo grade 4 bwatemeka kyanda ebwogebyo na kumutegerwa kingoma kimbe muno ukagukwana kinga kekirana asesukuru yo ya Riang'ombe primary yere boarding omo sub county director bwichi semia sub county yo ya borabu okurukwa Ndombe Shivachi nigane kyabuna nigo bagendrete butukia asesukuru yo irinde guchekoinekia ekyo kerirete omwana uyo agategerwa kingoma kingabune ekyo igabatabakana buno mwalimu Jackson Maracha
nigo amwete gesure kiegetindi omwana o grade 4 okurukwa Titus Ondari omwenga na kumutikira chingoma muno ritukerio ria Jumapili yaita magega yomoro kigwoyiga gotoka atabegeti uniform yesukuru chigekebega gatebakana muna niga mentete komwa ibiranya bindi ritukwera Jumatatu ekemambia magega yomoro kigwoyiga konyorwa gwikirana ase kirasi magega yaje niga gotebakana omwarimu ya mubiseto mwana yese dom agoika chingaki aborokiwa ase skuru iyo baringe chinsa cha games bakamanya omuntu ore gweta igoro yenganiyo umwana Titus Ondari ni kubona ile twasenya gitari ya Nyamira level 4 abo asagendrete konyorobo gwenia mwancho murigereria na rayo na kwariganiria sinchira yo gwikirano asemesete Amang'ana Amayia chinsa 12 cyabono margoba ngoraniri ngambia muna sengencho kwa yabwatirie gwikomwerio iritira nenguru kwa Purity Nyangweso.